Reka amakuru yacu tuyakomereza no mu gihugu cy'u Rwanda. Ese niki gikomeje gutera amakimbirane mu muryango kugeza ubwo abagore bata ingo zabo bakishora mu busambanyi? Ese ibingibi mujya mubyibazaho? Ese ni ikibazo cy'imirire? Ese ni ikibazo cyo kuba batabanye n'abagabo neza? Mureke cyangwa mukurikirane kino kiganiro muraza kumenya byinshi ikintu gitera amakimbirane mu muryango. Nk'umugore n'umugabo bakaba bubatse ariko bamaranye nk'imyaka nk'itanu, barabyaranye nk'akana k'umwaka umwe cyangwa k'imyaka ibiri, ugasanga nibura umugore arajya gusambana hanze kugira ngo abone ibitunga umuryango, kandi n'umugabo akabireba ntagire icyo abikoraho. Ese ujya wibaza iyo mpamvu? Ese ujya wibaza ikibitera? Kurikirana kino kiganiro uze kumenya byinshi. Ariko niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, banza ukore subscribe, ufungura inzogera kugira ngo umenye ibya kino kiganiro, umenye n'impamvu amakimbirane aba mu ngo, umenye n'impamvu abagore bata ingo zabo bakishora mu kibazo cyangwa mu ngeso z'ubusambanyi ariko nta kintu babuze. Impamvu nje gusobanura bino cyangwa impamvu mvuze ngo mama w'umuntu aba ari umuntu ukomeye cyane. Reba impamvu bino mbivuze. Ni inkuru iri kuvuga mu karere ka Rulindo kuri uyu wa gatandatu. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yari afite umuryango w'abana batatu ndetse n'umugabo. Ni mu gihe umugabo yabataye akigendera, uyu mugore yahise afata umwanzuro yuko nta mwana wiwe uzaburara cyangwa ngo yicwe n'inzara cyangwa abure icyo kwambara, kandi Imana yaramuhaye imari. Uyu mugore rero yafashwe arimo akora ubusambanyi n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55, afatwa n'umugabo wiwe babyaranye abana batatu, dore ko umugabo yahise ahuruza imbaga nyamwinshi n'itangazamakuru baza kota uyu mugore. Yeruye aravuga ku itangazamakuru avuga yuko uyu mugabo yamutanye abana batatu kugeza na n'ubu ngubu nta kazi agira, nta hepfo na ruguru agira, kugira ngo abana be barye. Nta kindi yari gukora utaretse kwishora mu ino ngeso y'uburaya. Nawe kuyishoramo avuga yuko atari we. Ibyo bivuze ari kurira ndetse abivuga afite agahinda kenshi cyane. Uyu mugabo yahise akorwa n'isoni. Bakivuga bino yahise akorwa n'isoni, arangije yubika umutwe hasi. Itangazamakuru riramubaza ati se uyu mugore wamutanye abana batatu nta hepfo no haruguru agira, wabonaga azabaho ate? Uyu mugabo yirinze kugira icyo avuga, yahise ahindukira aragenda. Nibwo itangazamakuru ryabazaga uyu mumama, rimubaza nimba ari ikintu hakenewe gufashwa kugira ngo bamufashe. Mu gihe uyu mama bamufashije ndetse batigeze bamunenga ko yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Rero ni amakimbirane aturuka mu muryango. Niyo mpamvu mbabwiye bino byose. Impamvu umugore yishora mu ngeso z'ubusambanyi ni ukubera abashaka icy'abana be barya. Twaruzi impamvu umugore ata urugo rwiwe akishora mu ngeso z'ubusambanyi? Ese iki cyo wari ukizi? Menya nibi. Umugore ni umugore, ni umutima w'urugo. Umugore iyo yavuye mu rugo jya umenya yuko uyu mugore utamugarura mu rugo. Umugore watangiye kujya gusambana hanze ntabwo ushobora kumugarura. Abagiye ari byo bindi bita kuvuga ngo umugore yabaye igihomora. Dore yuko impamvu zitera umugore guhaguruka mu rugo akajya gukora akazi k'ubusambanyi kandi afite umugabo. Ikibitera cya mbere ni amakimbirane yo mu ngo. Iyo udatunze umuryango, tuvuge uri umugabo, ntabwo yakwemera yuko umwana wiwe yicwa n'inzara. Buriya umugore yakora icyo ari cyo cyose ariko kugira ngo umwana wiwe yishime. Umugore gusohoka mu rugo akajya gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo abone igitunga umuryango we, ntabwo nawe aba ari we, ahubwo abashaka kugira ngo abana biwe babeho neza. Buriya umugore, nimvuga ijambo umugore, ni ikintu gikomeye nk'abamama, ndetse nk'ukuntu twubaha abamama cyangwa abagore. Kuba umumama yarakubyaye ukagera imyaka 30 cyangwa imyaka 20, warangiza ukamugaraguza agati, ntabwo ubuzi imvune nyinshi yaciyemo kugira ngo agukuze ubugeze aho ngaho. Hari na bamwe njya mbona ngo umwe yishe nyina ngo cyangwa yateye nyina icyuma ahita apfa. Baca umugani mu Kinyarwanda, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Umunyarwanda yaciye umugani avuga yuko ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Buriya umama wawe uzamwubahe ndetse umwubahishe, umuhereze agaciro. Mama we nta kintu icyo ari cyo cyose atakora kugira ngo abone umeze neza. Mama we yakwemera akajya kwiba kugira ngo ubeho. Niyo mpamvu rero umubyeyi w'umumama agomba kubahwa ahava akagera. Bavuga yuko buriya amarangamutima
amarangamutima y'umubyeyi nahuriye n'umugabo, ndetse na satima z'umubyeyi naho zihuriye n'umugabo. Buriya ubushakashatsi bwakozwe bwavuze yuko igitsina gore kigira amarangamutima ari hejuru, ariko igitsina gore iyo cyakwanze kikwanga kikwanze. Bivuga yuko rero ibi ngibi byakorewe ubushakashatsi bagasanga igitsina gore ni ikintu gikomeye cyane, bagasanga nibura, reka mbahe nk'urugero, umugore agutwise amezi 9 akureze imyaka 3. Urabizi yuko tujya tubibona hanze ahangaha, baguteye inda cyangwa umukobwa wamuteye inda baramwihakana, ariko aravuga ati umwana wanjye ngomba kumubyara nkamurera nkamuha buri kimwe, kandi ubona ko nta bushobozi afite, kandi wamuteye inda umukunda cyane, aremerewe umwana akamurera, agakora buri kimwe cyose kugira ngo uyu mwana amere neza. Akazi k'ubusambanyi yagakora, akazi akariko kose yagakora kugira ngo umwana wiwe akomeze ariho kandi yishimye. Hari ababyeyi benshi ibi ngibi byabibananira, ugasanga umwana bamusize muri rigori, umubyeyi arigendeye. Uyu mubyeyi nta mutima aba afite cyangwa nta satima aba afite. Ubushakashatsi bwavuze yuko abagore bose ntago bateye kimwe, kandi ntago bagira satima zimwe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe.